Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama agyaman kami unay iti panakairaman mo. Sika ti raso na napateg daytoy a pagnaedan. Mabalin nga daytoy a kwento ket kaslamet iti inaramid mo idi. Naimbag daw mo, auntie. Nay, si kamot gayam, Jade. Naimbag panta nakaawid ka. Kaano ka si Magpat? Idi pa'y kanikadwa nga daw, auntie. Ada ko magagarak kada kayo. Anya day ta, Jade. Inawagak namin ni Lala. Sakbaan nagawid ak dito probinsya tayo. Kaya't ko mga itugot iti Bagyo. Tap nadakad-kadwak iti salon ko. Marigatan ak ngamin, no? Ado ti customer. Ay, kat kasanon nga, jay trabaho na. Sweldo ak matlaang, auntie. Isa ano palubusan nyo? Agikat ka nun, iti pagtrabahuan na. Kasta aya. Ay, adakan ko na ano kayat nalakit day. Total, agtrabaho matlagayam ijay. Da kayo ngamin ti pampanunutin na, auntie. Amangan ka no diyo palubusan. Iso ti agdesisyon no kayat na. Bantayam taitalaang makadanon ijay syudad ti kasinsin mo. Di ka agdanag, auntie. Siyak ti makamukan kuana. Sana bale, ta makitkitak tumot lang amin agaraw na, taag na idmot ijay balay. Kaya nagtrabaho iti salon ko. Kat no kayat nanto ti makasursuro iti trabaho iti salon, di na saya at manam. Maala, makaamu kayo nga ron nga agsarita nga agkasinsen. Pudno ka di nga manugot kayo asumuro tak iji Bagyo ka ni kasinsin Jade. Ay katno ko na naman kayat mo kano, di mapan ka no kayat mo. Agyaman ak nanang, kayat ko talaga tiyag trabaho iji syudad, tapno makatulong akmat kada kayo. Kurang mat ngamin ti masusweldo kiti pagtrab-trabahwak. Sana bale, talibre amin iji ayan ni kasinsin Jade. Basta sa isaya atom ti trabaho ijay, tapno saan akababain ka ni Jade. Isuro nakakano pa iti trabaho iti salon no kayat mau. Kayat ko launay ananang. Nagngina ti bayad no agenrol ka iti trabaho akas kan kwa na. Nalasige, to iso ti kayat mau. Ang magpakada ka ba't ka ni tatang mau. Nanang, kasaritak tumot ni tatang, apaman asumangpot manipod ijay talon. Anya, mapan ka ijay Bagyo kung namlala. Tatang, isurot na kano ni kasinsin Jade. Agtrabaho ak iti salon na. Nay, anya nga iti trabaho iti salon na kat saan ka mat a beautician. Agbalinak nga assistant na tatang. Agyanak ijay kahano iso. Ngam isuro nakmatla kano iti trabaho ijay salon. Sapay italaang adumapaw ka ijay syudad no bilang. Kan italang amaisina kakada kami kastamatan kadag iti kakabsat mao. Didak pagdanagan tatang, tag na edak mat iti balay ni kasinsin. Kan kanayon nga agkadwa kami ijay salon na. Mala, basta aganad ka ijay anak ka. Sabali ti syudad, sabali mat ti probinsya. Laglagi pag amin abilin nyo, tatang.
salon ko, Lala. Dito iti pagtrabahuam. Wow! Nagpintas mo't gaya man, Jade. Unang, pinapintas ko talaga da itoy. Kan talaga masapol ko ti kadkadwak nang runa no ado ti customer. Oray para shampoo ka laang kadagiti agpapukis. Unang niya pa'y dita. Agwalis kadagiti buok ka maregreg. Nalagaan laang mat, iso ka ba alam? O sige, kayat ko dayta. Kan siyak mo't tanti agidalimanak iti balay mo. Di ka agdanag kasinsin. Aramidak amin at trabaho akabaala. Very good. Agyaman naklala ha. Talaga si ka tinapanunot ko, idagkasapulan akong iti kadwa. Iso nga inawagan ka dagos. Kat iti agdua-dua ka, no palubusan na ka ni auntie. Personalan na kinasarita. Agyaman nak, Jade. Nabayagan na kayat ko ti makigasang-gasat dito syudad. Adda amak ko. Ita, adakan ditoy. Sigurado ang makaurnong ka. Ta saan ka paggastusan ito uray sentimo. Libre ti amin insan. Siyak, ti makaam mo. Agyaman ako na, kasinsin. Anusak a pinaduras ti salon ko manang Emmy. Kat idi adon ti customer ko. Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ko kan agkasapulanak iti kadwak. Ti kasinsin ko anilala tinapanunot ko nga awisan ditoy tapno matulungak matten ida. Saan anairuam ti kasinsin ko iti trabaho iti salon. Ngam ingkarik nga isurok. Nadaras mo't ang nakasurusuro ni Lala, aging ga idi madumutten ti customer nga agpapaaramid kankwana. Nalaos ti panagyaman na kanyak, ta makatulong motten iti pamilya na iti probinsya, banag anang paragsak mot kanyak. Nagtultuloy nga rod ti panagtrabaho ti kasinsin ko anilala iti salon ko, aging ga nga adda tinagbalin a regular customer na. Ay, nakasangpot na matlangan dito balay. Nabanuga ka talaga, Lala. Kasano, kat nagsangpot mat ngamin dagiti customers mo insan. Iso aday ta, nabampannog kan. Naibaglangan taadda ka nangaramid ka dagiti daduma a customer. Kailalapay kuman awan nangaramid ka dakwada. Kan talaga analaing ka maten, Lala. Katagyaman nakkan ka. No di nakinsurot iti syudad, nalabit nga dakpay laang ita iti karinderya pagpapaayak. Interesado ka mo't ngamin, iso analaka ka lang ang nakasursuro. Ang insan, nagoray ka man. Adamadmadlaw ko iti customer mo alalaki. Di ka na yung nagpamanicure kan ka. Araw mo nakakadiday dyan. Nilito ti bagbagam. Kasakasta na, jak into na ron ti bagbagana no daduma. Nakadkadlaw nga min, insan Lala. Magannad ka nang runa, kati mo pa'y amo ti kinataon na. Narigat ti agtaliklatan ita, taado, dagiti manang gundaway. Nang runa, no makitkita da nga da trabaho, kandakal, ti mabirbiro ka. Iso nga rod adyak ikaskaso, ngam napilit mat ngamin. Masansan pa'y nga umawag kan ag-text. Adakon ka dayta, ngam di mo kunaan na di ka pinalagipan. Agannad ka kunakmanan. Mala, yung kagsukatan, tapno makainanatamutan, tani, rabiin.
kamutan di anak mo iti bagyaw? Nasaya at Mert, napigsakan o ti salon ni Jade, iso nga ado ti customer da. Naimbaglangan ata nakasursuro adagaws ni Lala iti trabaho iti salon. Talaga adak kala tulong ni insan na adjaid kan kuana. Huwan nga rod. Kita man daday di akana kamlakay. Makaungot kan kuana dagiti naganak na ide, gapoy ti kasya kinatao na. Angam kita man ita. Isuti makaad-ado at tumultulong kadagiti kakabsat na nga agad-adal. Amo namot nga minti inararamid na. Naturad anapan nakigasang-gasat iti bagyaw. Kat na ita, nagbaligi may. Ay huwin gayam, mapanak iti ili inton bigat, taagi patulod ka no iti kwarta ni Lala. Gumatangak tumuton kadagiti kasapulan diti balay. Katuan na bakit? Kan gumatang kantuman mo titi para pinapaitan tapno malanditan mo ti boksay. Madamdama, di kantuman makapagnan. Sige ka. Saan mo ta kanayo? Sige, no isuti ko nam. Mga ano ko na umot nga imutan ka. Narigatan. Insan Lala, ape analadaw ka man ng anak kaawid. Kung nakman lumapan kayo lang agbuya iti sine kanili ito Nagpaspasyar kami pa'y ngamin, kalpasan ti pa nagbuya mi iti sine. Sulitan mi kano ti day off ko, tagtrabaho ak manan inton bigat. Kat, kumusta kayo mat kanili ito Inyam amuna ka din, kadagiti dadakkel na. Ada kano pa'y as-asikasunda iti probinsyada. Iso asanda pa'y anak kaawid iti bagyo. Apaman kano asumangpot da, iyam amunak ton kadakwada. Nabayag mo't nga ruda, nga da di probinsya dagiti dadakkel na, no kasta. Wan nga rod. Dagiti katrabahuan na ati amukon. Kastamot dagiti kagayam na. Di nasayaat. Ala, ika nga rudan agsukat. Kalpasan na aginanakan, tani, rabiin. Masapat pa intong bigat. Adu nga dagiti naki-appointment a customer. Iso asigurado nga awan man inanatan intong bigat iti salon. Sige nga Jade. Maturog ka matan. Jade, mabalin ka di asaan na pa'y asumrot itangal daw? Ha? Apay? Nagmadi ngamin tirik na ka nakariing. Medyo maulawak pa'y kan kaslarurusukan nak. Alalala, ang mga nanyamot daytan. Tinasayaat, mapan ka agpa-check up. Manungal daw na madmadlaw kung agmamayu ka. Nga awan na pulos ti kaganay ka. Denggen kani subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Ayam, Jade, saan la aday ta? Kanayon kang agtugtuglap na awan araramidam iti shop. Kat saan ka matasigo da kasta? Aguray ka? Ala, saan nga ta Anya, insan? Lala, nagbinulan ka din? Saan pa'y nga rod? Iso siguro akasto'y tirik na, ta sa anak pa'y nagbinulan. Diyos mio! Ama numasikog kamot, Lala! Anya? Tinasayaat, inka agpa-check up. Tapno maamuam, na anya talaga ti mapaspasamak kang ka.
Talaga nagdwa-dwaak, itikas di adjar idi ti kasinsin ko manang Emmy. Kat pimod no ti atap ko. Masikog at talaga ni Lala akasinsin ko. Kinasarita na nga rod ti kaayan ayat na, kat imbaga na kano nga urayan na ti sasangpot dagiti naganak na, tapno mapanda makisaritan kadaan ti iji probinsya. Kampantemot ti riknak iti dayta na amwak, iso nga inururay ni Lala dayta nga aldaw. Ngam ininot asaanan ang nagpakpakita ken ni Lala ti kaayan ayat na, agingga iti saanan ang nagpakpakita apulos. Nagdanag ni Lala, iso anapan iti pagtrab-trabahuan ti kaayan ayat na, tapno makasarita na dagiti naamam mo na katrabahuan na. Ngam kastaunay apan nakaklaat na, idinaamuan na ang nag-resign kanugaya man ni Lito, kat saan da nga ammo no sa dino tinagturungan na. Kastaunay asang sangit idi ni Lala manang. Idinaamuan dagiti dadakkel na ti kasasaad na, kayat da nga iyawi don iti probinsyami, ngam nagkadkad ni Lala, kat impeteng na nga agtali na iti bagyo, bareng makapanunot tumetlaang ti kaayan ayat na, kat subyan na ida iti agbalinto nga anak da. Agingga iti nakapagpas ngay ni Lala, ngam awan apulos tinauray na akaayan ayat na. Abulanan, kalpasan ang nagpas ngay Kalala. Nga maging kaita, saan na nagpakpakita kang kada alito. Diyak nam namaanan nagpakita pa'y kanyak. Talaga alino ko naktiawanan bain. Nagsamak kadagiti Karina, ngam inalilaw naklagayam. Bye-bye Amon. Tinapatag, nasalun at kayo itanak mo. Pasensya ka kanya ko na. Noong pangag kala ko maidi. Saan napasama kanyak ti kastoy, Jade? Ita, nagbalin kami pa yan akargong. Ay nainsan, napasama kang dayta. Saanin ang maibabawi? No iti chess ko ma, touch move kunada. Ang sana bale, tadan liwliwata diti balay. Sabay, nag-cute ti ka anak ako. Sana bale, taituloy ko tagtrabaho iji salon. Tapno makasubali takmot iti kinasayaat mo kada kami nga agina. Lala, aging ka iti kayat mo tagtalinaid ditoy. Ditoy kayo latak ni baby. Pag tinulungan tapadakkalan ti anak mo. Ay na, adanton mangayab kanyak iti. Tita Love. Ha? Insan Lala, kita man ti kawas ko, anong stumatlaan? Ay na, talaga nga mas excited ka pa ngam ni Renz, Jade. Of course! Ita ti graduation iti high school ti kaanak kak. Iso talaga nga excited, Sika talaga. Wow! Talaga mo ta. Nagpipintas kayo. Nagbanglo ka mo tan, Tita Love? Siyempre.
Agasam ta graduaran ti uni ko ihumi ka ni Mami. Mas excited pa ni Tita Love mo ngam siya, anak ko. Talaga love na Tita Love. Katagyaman kami ka ni Mami, tada o tulong mo kada kami. Wen Jade, no saan aga po iti tulong mo? Saan ko nakaadal ni Renz iti private school? Hanya kayo ka nga agina. Pakaragsak kakter aramidak. Taimbilang ko nga anak ko ni Renz. Asino ko mga iti pang tidak kadag iti masapsapulak no saan nga iso? Iso a Renz, panunote mo no anya ti kayat mo a kurso ta iso ti i-enroll mo. Agpa iso ti Love? Pagadalo na kiti uraan niya a kurso kayat ko? Of course, my dear. Kaya't ko nga agbalin ka amay sa a professional. Tapno damat gunggunami ka ni Mami nga agtrabaho iti inaldaw. Agyaman kami kan ka, Jade. Thank you, Tita Love. I love you. I love you more, anak ko. Mala, mapantayon. Ang mga numala daw tayo iti graduation mo. Sayang ang beauty ni Tita Love. Sayang bakay. Tadi ta maatendaran ti graduation ta apo ko ta. Kasano, kat saan tamutan na makabiyahe iti adayaw. Ay, maulawak pa yan. Ay na, jaklan ninam na mga agbalin akas jay ti biyag dagiti agina. Impagarup ko no madadaalan ti biyag idin nilalang anak ta. Gapoy ti napasamak kan kuana. Naimbag tasaan anaawanan itinamnama. Kadakkel at tulong kadakwada nga agina ni Jade. Podno day ta nga imbagam. Ta iso tinang tulong kan nilala tapno makaadal ti anak na. Eta agkolehiyon di apo ko ta. Ay na mailiwak paikit din akin kuana. Sana bale, taimbagamot ni Lala nga umaydan to agbakasyon nga agina ditoy. Makita tanto manan di apo ko ta. Sa bagay, sapay la kumata masupapakan to ti amin a kinaimbag ni Jade kanagiti agina. Saan akarkar dayo ang mapasamak day talakay. Gapo iti kinasaya at naatao. Apay nga awan pa ni Renz. Imawag itay. Medyo maladaw ka no. Tadalapasan na iti pagadalan. Ay na, talaga abilibak. Iti kinagagit na nga agadal. Saan laday ta? Manulata women, malpas nanti kurso ngay nala na. Kat no mapagasata na makapasay ti board exam, may santon anan-anay nga inhinyero. Gapo da itay titulong mo, Jade. Kunakmatan. Imbilang ko nga anak ko ni Renz. Pakaragsakak ti amin nga ipapaay ko kang kuwana. Iso asyak ti rumbeng nga agyaman kada kayong agina ta sa andak a pinanawan. Saan to ang mapasamak dayta? Namnamaam nga agtalinaid kami ditoy agingga iti inggana. Thank you, Insan Lala. Amin ang naipundar ko, ibatik to amin kin ni Renz. Amin ang nagbanugak, kukuanan to amin. Tamo mo ti ka sa saad ko.
Awan ti makuna pamilya, ta sa anak mo't anang asawan. Iso ani Renz ti imbilang kon nga anak ko. Ngam Jade, adamat dagiti kakaanakam. Amang ano da makunada no kanayon latan ati anak ko ti prioridad mo. Di ka agda nag-insan lala, tadamot na ilasin para kadakwada. Kat syempre, sa bali ti para ka ni Renz. Makatawon laeng nagturpos ka ni ti college. Wanyarod ti talab? Ika gumakta graduate, tay sagot ko kada kayo ko ni mami ti diploma. Amom ka di, asipod si Mangbay kay ti biyag mik ni mamim. Nakarkaro na nagbalin kami anasaet nagtrabaho. Ta kayat mi, may paayanda kay tinarima tamasakbayan. Kat nagbunga ti amin na sakripisyo mi ka ni mamim. Ta itapay laeng, makitkita ko nagbalin ka to a successful iti masakbayan. Diyak tumaw mga agyaman kan ka tita love. Ikarik, saan kayo to abaybayan ka ni mami? Amok day Terence, iso akam pantiak mutten. Ngauraan niya pa iti mapaspasamak iti masakbayan. Amok nga daka apagsadagan mi ka ni mami. Naggasatak, tauray di makilak ngawan amak. Ada kayo mo't ka ni mami anang padakkel kanyak. Kanang iparik na iti pamatig ti maysa nga amakin ina. Patpat din kayo unay-unay ka ni mami, tita love. Dunggen ken isubscribe mo ti kanal ati Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit apasamak ti biag mo. Adda dagiti banag nga di mo masarita uray kadagiti ammum. Ngem ditoy ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, mariknam nga awan kalaeng kadagiti rikna ana banglo. Kablaaw, sika nga agdengdengag, i-share ti kwento mo, uray basit. Dino, nakaluto akon. Ayan nan ngay dagiti agina. Ang mga numaladaw iji pagadalan ti apukok. Suksukatan pa ni Lisa ta apo ko yung nanang. Ay katsika ngay, ada serrak mo ita. Ada nanang, agkukuyog kaming to na rumwar. Nala, agar mo sar kayo nga rudan. Mapanak mo't ijayan da kumarek, tanda ka no ipadait na kanyak. Isopay ama inayon na paggatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Aganlan kayo nga ro dito ipapanyo ijay, nanang. Apay ngamin ayat kayat yung pailang tagdait, katadala nga ro doon tipat patulod na angkel nga allowance yu iti binulan. Nakababain mo't anak ko, no dayjay laangan tinamnamaak. Kababain ka ni angkel mo. Oray kaskasano, adapay mo't lamat matgadak, oray isang kabasit laang. Sa bagay, kasla exercise yung mutan Ngamnay, di unay banbandogon ti bagyo nanang. Wen, anak ko, napigsaak pa'y. Kabailak pa'y di sigod at trabahok ide. Sige nga rod, tayo na kayabanin dagita gina, tagar mo sar kami, nanang. Hello, Leo, ading ko. Hello, manang. Kumusta kayon ngay? Nasaya at matading. Isunalaang ta.
Permi adaga ang naitapanawin. Nagatuti agsaksakit dito'y lugar tayo. Nadamag ko nga rod manang. Aganad kayo nang runakin ka. Di kagkakainaran, tausot ay kunada heat stroke. Sana bale, taman manuak mo't arumwar. Nutay adala ang ipadait tay kumarik nga awat na asaan na amasabaan. Ayaban naknukwa tapno tulungak amang iring pas. Apay manang, kurang ka di pa jay pawpawit kong allowance mo. Ay na, husto laang ading ko. Ngam narigat mo ta si kalaangan akanayon tinamdamaag. Amo ka narigat ti trabaho yu di ta abroad. Wan manang, ngam no nagagat ka, nalakat ang kakwarta ditoy. Sana kasdita, anarigat ang sapol iti panggadan. Ay sa bagay mo't kit di Ay apa igayam nga imawag ka? Ipatulot konti allowance mo manang. Katangom dagiti kahit mo agatangan. Sana balit ang damot trabaho ni Dino. Kabailan na nabiyagan ti pamilya na. Ay na, ading ko. Kurang tupay para kadakwada ti mabirbirukan na. Sapay sa bali ti ugali di asawa na. Saan na makaan-anos? Basta di mo baybayan day tabagin manang Bayamida tatan pamilyada. Kabailan tanday ta. Nawun ading, di nakpagdanagan. Anangarudan manang. Uray baon munton ni Dino amapan mangalay ti pawit ka. Umawag ak tumanan. Agyaman akmanan, ading ko. Bye! Anto, hindi kwarta ngayong patulod na Uncle Nanang. Ay, agyaman anak ko. Alaan da ito, piyala pagplit-plitim ama pa nagtrabaho. Nanang, dapay kwartak. Idulin nyo kit din da ita. Alaam kit din, isupay amak sa iti entregam ka ni bakit mo. Agyaman nga ron, Nanang. Kahit kumusta mo ito niya na, Uncle? Ay, ikot na saya at latamot Nagsingpit ni Uncle Leo, Nanang. Agasan nyo nga, itabinulan niya daitad na kwartayo. Mababain ak nga rudan anak ko. Sipod na tay day di tatang mo, ison tinangdang tad iti kwarta binulan. Sa anak mo't nga obligasyon. Nanang, agkapsat kayo. Isatultulungan na kayo ng Uncle Leo. Amuna mo bakit kayon? Di yun kabailan ti agpwesto ija ili. Isang orda pinagsardeng na kayo nagtrabaho. Ay, nag-aasat ang karod anak ko. Nasingpot at talaga ni Uncle Mo. Managtulong pa'y kadagiti kabagyan na. O, Lisa, anto hindi sweldo ka? Apay, awan pa di increase yung ibagbagam? Awan pa nga road. Sapay da kasapulan di anak tayo ti pagadalan. Kano nga tayo alumungaw mo't basit ti biyak tayo? Pasensya ka pa ilang, Lisa. Nagbabangamin ti sweldo. Sana bali tayo kagumaak ta overtime tapno isupay ang mainayon iti maitad kukun ka. Kunakmat ngamin ngagsapul kalangan iti sa bali at trabahom. Agan anos kamot ngamin di ta nakabababa sweldo. Pampanunutak nga rin taga-abroad langan. Naimbagay jay, ta dakdakal ti sweldo. Makaornong ta dagos. Nasaysayaat pa'y Adamot dananang at tumulong iti panag-apply mo. Sige kit din, aga-abroad kan. Tapno lumungaw mo't basit ti biyag tayo.
Manipod pimusay day di asawak, jay kabsat kon nga day di abroad ti tumultulong kanyak manang Emmy. Pasaray mapanak no tagdait no adu ti awat ti kumarek, ta isumat ti sigod at trabaho. Ngamjakon intuloy, idi pinagsardeng na kon ti kabsat ko. Ada trabaho ti kakaiso na nga anak ko, ani Dino. Ngam saan unay adakkel ti masusweldo na, iso nga agrek-reklamo ti asawa na, ta saan ka no nga umanay para kadakwada ti matmatgadan na. Gapu iti kasjay ang mapaspasamak, napanunot ni Dino ti agabrod, iso a kinasarita na ti kabagis ko, tapno agpatulong iti panggap na nga agabrod. Hello, Uncle Leo. Pasensya kayo na ano'y mawagak. Tinaw ka anakan, apay ngamin aya. Kaya't ko kumatagpatulong kada kayo, Uncle. Iso ngayon pakadak ka ni Nanang nga awagan kayo. Anyaya ti may tulong ka anakan. Kaya't ko kumatag-abroad, Uncle. Tagkurang amit niya masuswildok para iti pamilyak. Agpatulong ako nga kada kayo para iti magastos iti panag-abroad ko. Kasta aya. Ay katuon na din. No, desidido ka lakit day. Sige. Nasaya at day taan na panunot mo. Na mabibit kayo ang makaurnong agasawa. May paimuntumot ti amin nakasapulan ti pamilya. Ay na, agyaman na, Uncle. Di ka agdanag. Apaman na makatrabaho akto ni ti pag-aplayak. Bayadak dumot la amin ti mabulod ko kada kayo. Sige lang dinaw. Nabatag, makatrabaho ka iti balasiw tao. Mala, ibagam to kanyak dagiti masapul mo. Uwan, Uncle. Kat agyaman akmanin unay kada kayo. Nanang, manugot na Uncle Leo, agastusan na pailangan ti panag-abroad ko. Ay kat nagsayaatan ngay anak ko. Mapanak to nag-apply ti ibagbaga ti katrabahwak nga agency, Nanang. Sapay la ko ma, tama pagasatan nak. Ala, aramidem no anya ti kasapulan. Aging gangada ni uncle mo at tumulongken ka. Wan, Nanang. Kanayin nga minyag reklamo ni Lisa. Asaan nga omdas ti matmatgadak. Amok day ta anak ko. Iso nga rod atong galsumangpet ti ipawit ni uncle mo. Ikagkagumaak ti mapan makitsinda kadagiti kasapulan tayo dito'y balay. Ta di nantukot ko naan, apapakpakanak kada kayo. Saan mat, Nanang? Nagdakkel to pa iti maitultulong yu kada kami. Dahito libre na pagnanaidan mi kat nagdakkel na banag para kada kami. Awan ba't kadwak dito'y anak ko? Iso arumbang laang adito'y kayo nga agnaad. Nala, aramidem ti kayat ti asawam, tapno awan rire. Lisa, bakit? Anda ni schedule ti flight ko mapan iti Taiwan kas factory worker. Di nasaya at dino. Kaano nga iti papan nyo? Into no may alawas. Ado kami nga kukuyog amapan. Makamukan to ni anak ta, kastamatan ka ni Nanang. Wen, di ka kadiagdanag. Siyak ti makaam mo. Basta lalaingam ti trabahom tapno agbayag ka ijay. May pay kuntot ti amin nakasapulan nyo. Kat makaurnong tantumot ten, Lisa. Wen, di ka agdanag takas ta ti aramidak. Ti importante, saan ang makamkamtod ti tao. Nang runak at umadado ti gastos di anak mo iti pagadalan. Ngarod kanimbilin kayo mutan ka ni Nanang. Nakasaritak mo tin Uncle. Nagyamanak nga rod iti kastaunay kan kuana, gapo iti panang tulong na kanyak. Jack makapan iti abroad no saan nagapo kan kuana. Awan mo't ngamin ti kwarta ta abus-busek. Sana bale, tabayadam to amin anautang mo kan kuana.
Nalakan to laangan dayta, no addakan to ni Ijay. Hello, Dino. Naimbag man tayo mawag ka. Wan ata mailiwak unayin kada kayo. Kumusta ta anak ta? Nasaya at mat. Ada ko maibagakan ka. Anya day ta? Nakasaritak jagayam ko ili. Ada ka no papaabangan ng apartment. Ha? Apartment? Kaya't ko kumanti lumasin. Abangan talaangan di apartment tigayam ko. Anya? Apay anas kan agabang tapaylaan katadamo day tabalay miya pag nanaidan tayo. Kaya't kumatapadasan tinakalasin Kakaisuna ka ba alam tamot ti agabang? Apay ayakil lahat na panunot mo day ta. Kasanon ni nanang? Di pa'y katawan kaduanan di tabalay. Napigsapay mat ni nanang. Kabailan na ti bagina. Kan kanayon tumatlaang nga umay misarong karan iti anak ta. Alan umanugot kan. Impareserba ko di apartment. Naipareserbang pa'y gaya mo. At apay nga rod maaramidak. Ang pakata ka nga rod iti nasayat ka ni nanang. Si kanton ti mangibagain ton awagam. Tapasaron wakto laangan. Ay, hapo. Malanga rod. Naisuti ko na, Lisa. Ay na, agyaman at Dino. Alanga rod, tayo nakasaritan jagayam ko. Taagbayad akon para iti advance kan deposit, iti umakaran tayo. Nasdaawak, idinawagan nak ti anak ko. Kat imbaga na nga umakar kanon dagiti agina iti maysa nga apartment manang Emmy. Awan apulos pamalpalat patak, no apay akas jay tinagbalin a desisyon ti manugang ko. Basta inawat ko latan ti palawag ti anak ko. Pimanaw da nga rod iti balay mi. Kat manipod idin, adun ti mangmangag ko nga istorya dagiti makaammo kada kami. Kasla kano agbibiyag abak ng una yan ti manugang ko. Diyak mat tinubtub ngar taasawa kat nga rod ti anak ko. Nagtultuloy ti panagtrabaho ni Dino iti factory iti Taiwan. Agingga nga adda pasamak adimi pulos ni namnama. Nagsakit ni Dino kat gapo iti health condition na pinagawid da paylaan ditoy Pilipinas. Kasano da ito in Lisa? Awan mo't kayam na ornong mo kadagating patulod ka akwartakan ka. Kunak na da na idulin mo. Kat nausar mo't amin para kadagiti kasapulan may iti anak ta. Kan bayad to'y apartment. Noapay mo't ngamin panunot mo tinagabang. Isupay kumamot ana ornong ti abang ti balay a binulan. Hagasong may ti 10,000 nga abang iti binulan. Makasapol kan tumat lang iti trabaho. Bayat adi mo pa'y kayat ti agsubli iti Taiwan. Sana nakabailan ti bagik ti trabaho iti abroad.
Iso adituyak pa ilaan. Ngampi parikot. Iso ti paghabang tayo manin. Awanan ti nabata kwartata. Naibusan ti inyawid ko nga ornong ko. May sa to ultimo remedyo. Tapno dita marigatan kabayatan nga awan pa iti trabaho. Anya? Agsubli tayo ni Jibalay. Naimbagi jay taon ti pampanunutan tayo abay bayadan iti binulan. Maawatan mo't siguro ni Nanang no apay nga agsubli tayo jay. Sika no day tati amom a solusyon. Adangarod maramid ko. Pasensya kan Lisa. Sana bali, tanapadasan mo't ti nag-apartment. Kasaritak ni Nanang, tagsubli tayo iti balay. Pasensya kay Nanang. Nang balin kami man na napadagsan kada kayo, nang ro nakatawan pa'y trabaho ko aging gayta. Apay ay panunutam day ta, Dino. Rumbang laang atulungan kayo Narigat mo't apilitom ti agtrabaho iti saan mo't akabailan day tabagim. Agiin nanos tayo Di yu pagdanagan ti masapsapol di ubing iti pagadalan, tasyak ti makaamaw. Sa nabali Nanang, tada di bagbagan ni paripekto at trabaho sa murutak pailakan ko Isupay mo't di matgada ka makatulong katagiti paggastusan tayo. Adakan ka day ta anak ko. Kan maawatan ni uncle mo tinapasamakan ka. Iso ang ninayunan na tipat patulod na, aging nga awan pa'y kanupag sa pulam. Ay na, nagsayata talaga na Uncle Leo Nanang. Makasubalit ak tumutlaan kan ko Wen, anak ko, di ka agdanag. Ada ka asi ti Diyos. Masulbar tumutlaang ti parikot mo. Anya di ko na mga ibagam kanyak Lisa. Total, awan pa'y mo ti masarakam a permanente at trabahom. Siya kun ti agtrabaho pa'y laang. Anya trabaho nga iti sirkom? Mapan kami ti gayam ko di Manila. Ado kano ti mabalin na pagtrabahuan ijay. Anya? Mapan kay di Manila? Ijay ti pagtrabahuan? Panawan na kami iti anak ta dito? Katman ano ko Dakalan ti anak ta. Saanan nga ubi nga basit anas kan atari patuan. Kan may sa, adamot ni Nanang akadwayo. Sigurado ka din iti dayta desisyon mo, Lisa. Katuan, narigat mo't at datalatan dito nga agminmin no lagat na awan trabahom. Amang dapay masauni Nanang. Awan parikot ka ni Nanang, Lisa. Isupay nga riti makakaado at tumultulong kada tayo. Oren ang Leo. Makunamday tatananang mo kat nga rod. Ngam kasano akmatan ngay. Jacket tag na nayo nakastoy. Isa palubusan nak amapan tapno makatrabaho kat makatulong akmatan kan ka, Dino. Talaga palubusam di asawam aba pa nagtrabaho ijay Manila, Dino. Isumot ti kayat na Nanang. Diyak mo't nga rod mapawilan Tawan pa mo ti permanente at trabaho kapang biyag ko kadakwada nga gina. Kabailan na kayo apanawan? Nang runa ti anak mo yaw? Nanang. Ay pasensya ka no. Ada maibagak maipapan iti asawam anak ko. Hanggang ambisyosang mat ngamin unay di asawam. Agasam nga ita nakaabroad ka laang. Napanan nagabang iti apartment. Kandamag kaw,
Akas la ka no agbibiyag abak nang. Idi adda ka pa iji balasiw tao. Isumot lagay mga awan tinaornong na ananang. Nagtalagak kan kwa na. Iso ngayon patulod ko ti amin na sweldo. Ayat ko lang awan ti makula na kanyak. Ta obligasyon kungot nga raw nga ipay ti amin na kasapulan da. Namukla ko ma. Diyak ko man impat patulod ti amin na sweldo kun kwa na. Bawatan ka matkit ni anak ko. Di mo mat nga rod impagaro, pakas day ti aramidon na itinagbambanugam. Naimbaglaki din na taday tintad kanyak ti nagtrabahwak nanang, idi nagsakitak. Kaniti nagawidak diti Pilipinas. Naibus mo't la amin Tay sumot tinararamat mi ang nagbibiyag, kabayatan nga awan pa'y trabaho ko. Ala, adakan ka ano talaga di mo mapawilan di asawam. Sapay ko mga rod, tanasaya at ti pagbanagan na iti ipapan na ijay Manila. Aya, adi ka makaid na anak ko. Anya ka di ti parikot mo. Saan mo ta mailimod ka da kayo nanang? Nabayagan ni awan kontak mi ko ni Lisa nga asawak. Dino anak. Matanagan ak nanang. Ang mga nodakit din daka sa napasamak ka ni Lisa. Anya, ay por Diyos, yat aday umapaw. Di ka ngamin ang panunot iti kastaan, Dino. Jak maliklikan nanang. Tadyak mo ten makontak. Saan mo't nga rin nga umawawag? Anak. Nanang, nakayuman pa lang ti makamoy tapo ko yo. Ha? Apay? Papanam dinaw? Talaga adyak makatal ng agpampanunot nanang. Isong agluwasak. Padasa ka mapansapulan ijay Manila ni Lisa. Amom nga rod no sa dino ti pangsapulam kankwa na ijay Manila anak ko. Makamuditan nanang. Basta dyak kaya tagmatider latan dito yung agururay. Masapul nga adda maaramidak. Anya ti resulta ti ipapan mo ije Manila anak ko. Awan nanang. Diakon masarakan da asawak. Anya? Napanak iti pagtrab-trabahuan na. Ngam nagikat ka nun. Makabulan pa yun tinapalabas. Napanak iti pagnanaidan da iti gayem na. Ngam awan mo tan ijay. Ti amo di gayem na kat nagawidan ditoy. Tay sukano mo ti pakada na iti nagresign iti trabaho na. Kan pimanaw iti pagnanaidan da. Ay Diyos ko. Napanan nga rodan ti asawam anak ko. Sa balit agparparik na kanyak nanang. Amang ano si Morotan iti sa bali alalaki. Amang ano nakatumpungan iti makaipaikan kuana iti naging awa pa nagbiag. Apay, di nala na panunutan dyan akyo. Awan konsensya na babae. Diyay labukod na pagragsakan ti pinanunot na. Diyak yung pagarup ang maaramid ni Lisa ti kastoy kada kami nanang. Diyak pulos yung pagarup.